bakithi sokusila nje kuze kube lakhathesi asikakakhuleka nje ngiyawuthanda umkhuleko ngoba uyi-turning point but angisoze sidile kakhulu ekukhulekeni sizathi nqampu nje emfisa likwenze ukuthi imali guqa lingaphithizeli njengensukwini alibani ngoba kasikhathi esiningi namhlanje anje sisasesonke wamncane u-amene church bakithi kungcono abantwana sebelele haleluya nalo abantwana besakhangele umsindo kuzaba mnene kodwa kungcono sebenjani bandla kunabantu okuzamele ukuthi bakhuleke ngokuphindaphindwe uma sisiya kuguqa kanti in 5 minutes siza kuguqa haleluya 5 minutes siza kuguqa kanti but into engifuna uyenze manje ukuprepare umkhuleko wakho asicelebrate kunganqoba abanye bezwakala abantu lapho siza celebrate akukhona kumele kanjani uma sibonga kukhona uNkulunkulu anengezela kubizibusiso namandla lenkazimulo kanti lisasekhona nje so bengifisa ukuthi kube nguwe namhlanje haleluya yazumoswa ikhwelinta uma kunikelwa lapha kulo muntu onikele ngedola ngikwazi akade bebala imali banga kule dola eliwani imali kulo muntu onikele ngedola kulo muntu opha uphakathi mamuchawo thina la sikulungisa something abantu bengasathandazi sikunjani bani siyabungaza ungathi sesikhulunywe kakhulu ngonikela ngedola madala don't worry, I'm coming to you kungekho kudala uzwela uma ukhuleke kahle she namhlanje ukuthi abantu kabezwa ma kukhulunywa nabo enye yezincwadi engayifundayo omunye wabaprofeti uthi ngakhuluma nawe usenenhlanhla kodwa wena wathi kangizwa ngenxa yokuthi this thing yestubbornness ikubantu yokuthi lapha inkosi ikhuluma manje baya-ignore yezwakala bantu akhuluma nawe kusenenhlanhla haleluya amadoda lawa kade mina bekhuluma
ekhuluma ezinye zezinto, ekhuluma isibusiso, ekhuluma manje ukuchapha kwabantu ukuthi if you believe zenzele isikhathi uphe ngisadinda ngapha kumama lalela ma uphila kula lento le ebuhlungu uzwe mama uzubuhlungu mama mfundisi uyangizwa ukuthi you will be healed kodwa ke into engifundileyo angazi uzayenza njani ngoba mina ngumprofeti kuphela uzwe mama ngibona mabe ngibamba ngomoya bengibamba phathu thabana manje ongumla uzwe mama kodwa wambaleke zona mama kulomdlonga manje am I right kodwa mina ngomoya ngibone ubhiloka ngale yikho lamanje uhlutshwa yilento le kule mize namasiko lezo bani akuthakathwa kodwa kulani kule mize namasiko akuthakathwa kuyabe kuyilini leli lisiko lakhona ngale mama bothi me bothi bo izinto ngimemezelayo so angazi ukuthi uzayenza njani kodwa ngubusuyendile bekuyikhona lokhu alright akulandaba mama khanda kodwa ke today you will be healed uzasila kulento manje okuhamba nayo osuhambe la iminyaka kodwa izwe likhuluma kuwani ukuthi uzabuyela emuva noma ungakwenza khathesi angazi ukhona umdlonga yini isilungise lokho alright okufuneka kumele sikulungise bandla ngoba izinto zonke eziprofithwayo zikhulunywa ekukhanyeni konke kugcwele yes haleluya izinto ngimemezelayo uyakholwa inkosi uJesu Kristu impela waseNazaretha awukholwa kimandi haleluya mama ke akume ngezinyawo where is my challenger bemfuna challenge yami umenze Napa matimoni elandela angizo Etumoya Napa matimoni elandela angizo kulema etumoya Napa matimoni elandela angizo kulema Sampa Ma uyamazi niya osalabani ungazi manje hlabela ngizama ukulungisisa kumama nje ngizama ukukhangela abantu anti ngicela ulungise umkhuleko wakho 5 minutes siyathandaza nyabamba phathi ngena fana Napa matimoni mama ngifuna Napa amatimoni Hallelujah. Ngifuna ukulula. Ngijana nje.
Usungulula nje kancane. Kancane. Mama. Today ngifuna ukuthi usukela sihambe sonke siyafika la okwavuswa khona umakepesi ukuthi akulandele wena lo mdeni wakho. Weyizinto enjoy. Ziningi izinto ezilusikhosho sami. Sabazi sama nabuso yakhuluma ma okuzalayo ma bengikhuleka ngesikhathi siqala ukuthandaza angazi uhlala emzini kababa uzule mama angazi uhlala emzini kababa unamaplani manje okuthatha umama wakho umuzi weyizinto nje mama awuphakamisa isandla sakho sokudla phakamisa isandla sakho sokudla nje yakusasila ngaliyaphoma mama nabuso ngibamba umuntu okho asini uzile mama bathola uhlupho la namthi lembele inyama kwaledlozi batelipi elisetshenziswayo angazinya khona ngesaba bakithi ngesaba isikhathi sami bakithi kusile kungekudalanga ufuna sithanda kanti uyezwile ntshoyo uluhlupho umuntu lo kume emngelweni la ngomfundisane yayizwile ntshoyo mama ngifuna uthandaza haleluya sengena kule nkonzo yokuthandaza 30 minutes angayo 30 minutes ngemva komthandazo but isifiso sami manje siyasizwa isifiso sami haleluya Hosanna zabane isikhathi sokuthandaza sithayilandi ngifuna ukuthatha nje 30 minutes after that ngiyabona kusilandi
But ma uyakukhuleka, make it a point ukuthi uqonda ngqo to the point anti. Make it a point ukuthi uqonda ngqo entweni ofuna uNkulunkulu akwenzele yona. Yazi benhlezi phansi. Ngibona abanye abantu bethatha ama-envelope. Ngibona abanye abantu besenza izethembiso enkosini. Akhuleka. Ku-30 minutes yami le kukhona engifuna ukudila nayo. Haleluya. Izethembiso zikaJehova zinguyebo. Amen. Ngezwakala bani? Ngifuna ukuthi imali iza kuguqa kunganyakazi lo yedwa. Ngiyazi abantu ngadeguqa omunye vele sesiya phansi. Anfani, angazi ukuthi kwenziwa kuyini. Kodwa ngifuna uguqe namadolo utshela uJehova inkinga yakho. uJehova uyakukhulula namhlanje. Njengoba beyakukhululwa omama, njengoba ngoba bekufuniwe ukuthi umuzi lo ungakhiwa. Uzile mama. Angazi wazi njani wena njengoba mkhulu. Alright. Usubmit umkhuleko wakho. Anfani. Ngifuna uguqe nami ngizafuna abafundisi bonke simeni ngezinyawo nje 5 minutes le yani. Asoze siguqe kakhulu namhlanje anti. Siyaguqa manje. Ngiguqe nje beka ngapha lonke beka ngapha ukuthi sibonane. Ubuso nobuso. Isandla sakho kube lo mkhuleko submita direct straight into oyifuna enkosini. Ngicela njengokufisa kwakho uyaphakamisa isandla sakho siyakuthandazalana. Mama
wonke umuntu okulesilwane lo moya ohluphayo phezu kwempilo yakhe usasila ngali yakhula Umakhathale nawayehamba, wayephethe amafutha amathe, wayegqoka ngabinkosi, sabuza sathini, bathi ngifuna inkosi, sathi ayikho lapha, iye Galile,
amazwi athunyelwa kwenkosi ethina manje namhlanje akungaphumelanga lapho zonapho Jesu yebo amen okunqumileyo zibikiwe emhlabeni okuboshwe emhlabeni kuboshwe akuthi ngemikhuleko yalaba kube yincingo phakamisa isandla sakho izicelo leziqalo izinyembezi abanye behlale nazo nkosi yami baphendule ngeminaba yentokozo kube bonke kade behlala ngezinyembezi senhlaba memezela isikhathi sokuvuna intokozo ekuzweni wena uyabulisa manje okuhle kwakho ngasiphi kuyakuveza indlela enhlane khuluma mprofethi akawumedwele ngebizwe likaJesu Kristu waseNazaretha lokho kakwenzeke namhlanje njengamanje ebizweni likaJesu Nyawo ihlala phansi bakhe Ay baba, ay baba, ay baba, ay baba, ay baba. Jehova abesekubusisisa. Haleluya. Kungakaphumilanga mali yakuhlaba nje. Iqala ukukhanyisa isebe yakhe. Leyo msebe ayize nesibusiso. Haleluya. Njengokuprofita kukaMalaki. Uthi my prophet uMalaki. Uthi there is a day. Ilanga elingasoze liphume nje kuphela. Uthi liyakuphuma lelo langa lilamaphiko amaphiko just okusilisa kuyezwakala abantu uma lapho uthi alisoze liphume lifanana lamanye amalanga uthi lelo langa liyakuchisa impande yababi uthi ka ababa abayikusala nagatsha nampande uthi my prophet angalela lelo day uthi wena ma uyakuphuma ekuseni uyakuqolotha uyakugijima lezo bantu ngenxa ukuthi lelo langa ngemisebe yalo la ngezimpilo zalo haleluya abantu bakhona yile church akuhle kube ngelanamhlanje eliyakuthi nxa liyakuphuma nje lingaphumi nje liphumele ukuthi wena kutshintsha impilo yakho ngoba izolo belizotshintsha obemiselwela izolo wena ungamiselwanga izolo ukumiselwela namhlanje nje ibandla lilami bengisala nje indaba kandoda lo ngibona but umuntu ekhaphuthangana esiyegande 2 wezomntana esiyendaweni okuthiwa igande 2 ngiyafunda ngibona but kunomama okuthiwa ngumamgayo haleluya Jesu,
ngani la? Ngiyazobani? Lapha sesisiyasi la. Angawuthinta kufamba nathi futhi ngawana. Engikujabulelayo mfowethu. Amen. Isithunzi sakho Amen. sibanjisene manje ngabantu bayi3 bathi babona bakuchangana bese endaweni okuthiwa igandela kuthiwa igandela 2 mabensizwe emoyeni nandi lapho abafike benza khona imkhuba lemsikanzo kuthiwa imsikanzo uyayizinto enjoy impilo yakho iyanyikinyeka so kungenxa yokuthi isithunzi sakho kasikho la sisegande abantu basithatha basifaka kumbe bayasigcina haleluya okunye nyanquma bandandi okunye nyanquma ngoba phela prophet vela ifike egcineni yes haleluya prophet vele kayifiki ngaphi kuthiwa zinqanyulwa amakhanda kwesinye isikhathi ziyekwe izinto engitsho ngidala so ma kulungisa impilo yakho siyaqalela khona lapho ma siqala ukulungisa impilo yakho siyaqala ukungena khona lapho haleluya izinto engitsho ngidala sizaqalela khona lapho and iyakulunga futhi uma ungamaka kahle ungomunye wabadala abarichi in blood hayi indoda ayikhali bofu indoda vela ayehlisi inyembezi ebantwini mina ngaya sodrive ngitshonelwe ngumdala ngathi mina vela ngifuna ukukhanga lesabantu ngathi vela ngifuna ukukhala yazi ngangisizwa ukuthi ubuhlungu lokunye okungumfana maningi ngibabone kokuposta ku-Facebook bethi kutshoni engakuzwa kusithi indoda yikhali babone ukuposta kumfana kwami yazi ngaze ngathi rest in peace my boy engakubona kusithi indoda yikhali indoda yikhali mntakababa ngicela ungakhali ngoba ithemba lisekhona mama ke ngibona umuzi olabo mama ababili umuzi lo kumkhulu ukuse village 4 uzile mama yes haleluya alright ngiyahamba bakithi awalami linjani kulo muntu okuthiwa uEda ngwabokhozi ma alright mama do you still remember the prophecy eyakhulunywa ngumdala la ngelinye lamalanga ya nangumene umane 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 khala umane Kuluma lomoya silalele Kuluma lomoya silalele Kuluma lomoya silalele Yesu yabize zindale Yesu yabize zindale Kuluma lomoya silalele Hallelujah. Ukuthi namhlanje angikwazi ukuthi amanzi abekhatshana njani ngifuna kube liqhetheni wami.
bengibona mama Kandila ma ukuthi amantombazana akhona manje amaningi akhona afana la yi5 abhalwe kuMateyu 25 ayingahlakaniphanga kahle lezo abantu angithi ukuthi usisilayo la kawathwali amafutha amankazana akhona manje awanjani amafutha manje mawunkazana kumele amafutha haleluya leyizinto engibengezelayo bani ngenxa yokuthi kuthiwa kwakulamankazana ayelamafutha kodwa amanye kawathwalanga amafutha uyabona uma ngikhuluma ngamafutha ngikhuluma ngento eziningi ezazithwelwe ngamankazana lawa ngingafakaza izinto ezimu5 amankazana lawa ayelazo ezithwele ukuyahlangabeza umyeni haleluya amafutha is not just oil bani kodwa ma lingathi ngichasise ngamafutha amankazana ngelawo haleluya kuzathi isikhathi lezo bantu kodwa amankazana manje awasela amafutha izinto yamafutha lezo bantu ngoba kuthiwa amanye ayelamafutha kodwa amanye akhona ngathi aphomba uhlakanipha nje kodwa engelamafutha alright abadala laba bathi sebezwini angitsho kuwe mama Kandla but ngicela ukhuleke uzuza amafutha andi lawa abathwalwa ngamankazana uzule mama uyayazi ibhesi yakhona uhambe ibhesi nale ubusubuya ke ungabuya ke sizakutshela kodwa kwanamhlanje sizakunika nje amanzi udinga iBhayibheli lonke yeso bantu mama asaqala ukudinga iBhayibheli lonke edingani indaba yamankazana lamafutha langelamafutha haya selemnyelezelayo haya amankazana amaningi manje awasela amafutha yini lamafutha ngizalitshela ngelinye lamalanga hlala lindinga ngifuna ukuzindaba yamafutha ngiyazama ukuthi amafutha lawana kuyini ngizachazela haleluya lisase college bathi bengibona bathi kumama nje ngibona bathi manje ijaha leli ngibona liseva manje liseva bathi liseva imali bathi okubuhlungu emfunuye kwenza ikumkhulekela ungumuntu but engibona manje engumuntu oselezitha kulabantu abazamliza manje ukuthi azobathwala endaweni yaseThafanteni manje umuntu kaNkulunkulu yena lo ujaha ngoba ngibone ezula ngemoto uzule mama kodwa ngibona esibale trap yabantu abayizitha leso mama njengomuntu osuzile ngendaba yamafutha ngizela umngakho phela haleluya kayina kafiki umyeni bazozela ezinye ezazizungawuka zazingathi ziyalala manje haleluya ngoba wayengathi uyaphuza umyeni wakho engakafiki umyeni zozela umyeni waphuza into eluhlupho ngomyeni
abone khomba ukufika masinyana somnyeni umnyeni uyaphuza ukufika zize zozele ezinye ezinye kazozeli zithe zilale lezi kuthiwa zozela ezinye zilala Anfani, so indaba lenza iqedisa ngelinye lamalanga kodwa kuyakudinga ukubekezela uzule mama ngoba umthatho lo awuyikuba lo nyaka awuyikuvelelwa lo nyaka wena futhi kule 2 months azanyamalana khona ngoba kule relationship esamhlupha lamanje past relationship yokunika untombazana okubi njani ngeke phela ukhalise intombazana emfiso ngeke nyaka haleluya ngeke mama khaliswe antwana le relationship enjani but untombazana ongekho umuhle kuyamlandela bamhlupha uzangenela abantu so uzanyamalana okwezinyanga esingaba mbili uyawadinga amafutha nokubekezela haleluya izinto engitshoyo bani ngoba ku 2 months zena lezi abanye abakwanisi ukuthi babekele haleluya right indawo yamafutha angisoze lichaza lisasekhona bakithi siyadlula bengifunda bathi inyanga uzwile mama bengifunda inyanga lapho zavelelwa khona wena bathi khuza phela khuza logogo abambekayo ukuthi aphile nawe ahambe nawe ahluphe empilweni yakho kuyezwakala bathi ukuvama ukuthi abafana nabathandisisi abesebanina haleluya mama uyamazi ukuposteni ma ngiyajampa ngapha sengijampile haleluya lisasekhona church sokungabo 25 banda bakhona abantu abafuna imthatho kulabantu abanamabhizinesi bakhona abantu ekusasilanga liyaphuma umakhothela uyazi nansi into ebengikhuluma kumama nabuthi uzile ukuthi njalo kumama nabuthi isiprofiti sakho nesikamama nabuhle uyazi ngibona kukhona omunye untombazana angazini yakho like lahlala phansi lakhuluma ngokuthi kumele lakho omunye umuzi untombazana lokuhlela ikhophi ma unga mama awuthatha mana wakho uyethesa ngathi selfish le angels ngapha soziqhela uye wedwa okubachiya mama uselfish too much haleluya mama kathatha manaba haleluya akuzama ukuthi usondele lalo muntu uzile mama ngoba mangikhulela la like bayenza meeting ekwenzeni kweni meeting kunabantu abayaziyo le meeting ngenxa yokuthi lashesha lakhuluma lingakaqali ukwenza amacebo kwaze kwezwa isitha kuyozwakala abantu se mama kasakuthile ungahlala lapho isho bantu umbuzo ukuthi manje ngenze njani haleluya kodwa ngithe konke laba bantu liyakunqoba uma likholwa nguJesu sizaba lo mkhuleko manje andi sizaba lo mkhuleko sesilinqobisi lalelani bantu enkosini kuyanqotshwa okukholwa inkosi kaJabi
Okhona inkosi vele kehluleki. Kwezwakala kahle. Kuthiwa laba bavuselela ukukholwa kwabo. Ivesi lena lithi uyabanika amandla manje. Ukugijima. Lilamandla. Bagijima bengaphelelwa ngamandla. Yezwe lilokuhlupheka. Yezwe lilokuhlupheka. Hallelujah. Angifuni ukubhekisa kumama. Ngifuna ebuya lo. Nizwile bani? Linjalo ivangeli. Jesu ufike emthonjeni uthi kuneshamari lendoda. Hallelujah. Amuthi indaba engaka uthi zwana. Into yena level uyayenza umama nangegenelo okuthile siyadika abantu. So umama kaye buya lo bani. Indaba le ilula mama. Ngicela kungabi lo muntu othi noma kukhulunywe njani athi okwami kuzima ngizwile. Ngezwa manje. Abanye abantu ngaprofita so umuntu wakhona sesithi kuzima. Hayi, uza mina ngikutshele mbonile kulula. Phela abanye abantu ndithe liloyo ngabantu abangasukumiyo phansi. Kayisa into nje mama. Uloyo ngumuntu yena akakwanisi ukusukuma phansi. Hallelujah. Uloyo ngumuntu ongazange akwanise ngitsho into encane. Owahlulwa izinto zonke. Hayi mina vele ngeke. Angitsho. Mina ngafuna uloya ngakho uloyo ngumuntu ozamileyo. Hayi laba vele laba abanye abadelela. Uyezwa ukuthi nthi mama. Kulula lo ngoba abantu laba baluhlupho abasobantu kuthiwa ngabantu abazwayo asobantu abazima kwezwakala bani lisasekhona ngiyathanda ukuthi nxa lisasekhona lisaphila haleluya apha malumoya apha malumoya apha malumoya ngeni kahle ngoba sokusile bengifuna ukukhuluma lo samthonga ukujinga ukhombile kuphela nje ngiyakhathazeka mntaka umuntu elenza isivumelwano ngestori lizadonselana mbijana kunomkhoba lapha ngamntaka ndofa mpela jayela phakathi kwestori ndofa mpela ngokuduna uyazuthi ndintala ungathi mina ngilande ukuthi ngibone vele lizadonselana to extent yokuthi uza kukhupha kungekudalana so ngicela ukuthi le ngiphoze why ngiphoze kangifuni ukuthi nxa seliqala indaba le lizayiqala wena vele ushuthi ngoba kulale into ekhona usho vele uthi ngoba kulempilo ezayo ngasi story ondofa ngabakamnikazi wena yenza imali Alright, man vele kanje
uma abantu bakha imizi babiza abantu ukuthi babalungise imizi. Imizi nxa beyilungisa abantu laba abalungiselwayo kabakwazi ukuthi ababalungiseleyo bafakeni eyenza ikhaya lilindwe. Umuntu lo ma wayesiya yakhe isitolo lesi kwaba lo muntu okwakumele aqinise isitolo esekhangela indawo yakini wabona nanko kundofo kwakusuka kini kusiya kuTswana wabona umuntu lona wabe siyadinga la ibhawu lwandofo walindisa isitolo wathi undofo wakulaya ukuthi ungabachaya bekhaya ungahluphe emalini yekhaya kuyisikhonkwane saliyana ndawo uma kufika abantu abatsha kuba lemsikanzwa kungaba lo ntombazana kubona umama kungavele uqhatha intombazana esitolo bakhe sokushadile phela mfundisi bazade ngokwami ngizwe mina umama becule ingoma lapha bethi onikelayo uzathi maye sephumelele bethi uthwele kanti sebusisiwe mawuqala ukubusiswa vela zizekela ukuvela zalezi zinto uyayizwa leyo so nxa ungafuni vele lena leli gama likulandele yekela ukudinga imali yamqinisa abantu usamthwana ngoba lo akutheni ezonge ngaba le mali kanjani kuyakuthiwa uthwele bezwakala abantu so angifuni ukunaba kakhulu ngoba okunye ngiyaquma kuphela Ayelibiza umsabe ngojala bezana khonale naye ayelibiza umsabe ngojala bezana khonale kungcono abantu bebethi nje kanje likhulu kodwa ngibone lami ungathi usaDavid lokho ngiqala amakhanda bana yilo yini asengibona ukuthi nanti haleluya bakithi ngifuna siqhubekele phambili anibani kukhona abantu abakhalela imthatho bezokala abantu kukhona abantu abalamabhizinesi bengifuna ukungena mbijana kubani after this prayer nxa ule business olenzayo njengabo samthoswana nje ngicela ukuthi ukule uthema ukhuphi envelope kwacicha kwathi ngikhulume ngasegamba kophulula usule mdala gamba kophulula mpela la kulamadonka akho khona uyezwa baba uthema umdala ukhuphi envelope ba ngasemkhangela ngicaza ngomoya ngakhangela sesihamba ngomoya anjongolutho umdala wazilande zakhe umateta hambela nje zakho umdala wazilande zakhe nanga lawe hambela nje zakho anibani lokhu uvela akudingi isiphezu akudingi lamanzi haleluya akudingi lutho lokho kwezwakala bani lokhu
kathi phithini. Haleluya. Kukhona abantu abalamabhizinisi. Oyesaba mna. Yesaba. Yesaba. Bakhona abantu abalamabhizinisi bani? Abafuna amabhizinisi abo avuka athi khwathi. Ngiyabona izandla. Inkosi yalivulisa ibhizinisi lithi khwathi. Yime. Ngezwakala kahle. Inkosi yiyo kuphela. Inkosi inamandla okufika lapho esingeke sifike khona. Olamandla ubaba. 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 Nasamba ubaba. After this prayer, ngifuna ukuthatha futhi abanye sithi nqampu siyabese sinjengamabhizinisi. Anibani? Sifuna ukungena ngaphandle. Kumabhizinisi. Ngoba inkonzo yethu bengikhuluma labanye abantu emini ukuthi iyini lento yeprofeti. Yeprofesi anti. Inkonzo yethu ayizanga ngezwi kuphela. Yeza ngezwi. Langani? Langamandla. Langani? Langezibonakaliso. Kuyezwakala bani? Amandla yinto eyenza izinto zenzeke. Izibonakaliso yinto ezibonwayo. Kuyezwakala bani? Izwi lokho okukhulunywa yithi manje. So ayizanga ngezwi kuphela. Yezwi langamandla langani? Langezibonakaliso. So uma lezo zinto ziphila kithi akube khona abantu abazakuba free today. Like manje sifuna ukuthi masiceda lapha sithi singene kwabani bani? Wabamncane amen. Yazi amen lo vele mina ngimthandi lo. Amen. Lo phela ilwana olokungenza ngithi ntshintshi topic. Bakho esikhonza sonke daily bakwazi. Ngathi vula kumantu abantu bethi amen ngiyayekela lokho. Haleluya. Ngiyekele bandla ngoba ngibona ukuthi into yakhona ayisoziluka. Haleluya. Bengifuna sibe lo mkhuleko badala. Masiya kuba lo mkhuleko ngemva komkhuleko sifuna ukudila lani. Isemncane amen. Semncane amen. Kasekho. Xolo lesiphetho. Ufuna lathi ngamadoda. Oh nguyela namhlanje. Nguyela namhlanje. Xolo lesiphetho. Oh nguyela namhlanje. Nguyela namhlanje. Xolo lesiphetho.
Okwamanje uma siyakukhuleka nje nxa kukhona ababhabhatizwayo umoya wokuprofetha uyahamba nalento yokuzanyazanyiswa kwendawo. Kukhona indawo ngafika kuyo abakhulela emakhaya uzinwele zibopha so okukhulela emakhaya idala yakwayo uze la usiqala ukwesaba ungabonanga kopha kwenwele uthumela ukwesaba ungabonanga lutho. Why? Because indawo yakhona iyakuvuma ukuthi uhluzizwele. Haleluya. Kukhona enye indawo ngafika khona kubanda ufica khona kungathi bekubhasa umlilo bekuchisa so. Haleluya. So kungazanyazanyiswa indawo kaJehova. Ngelinye lamalanga uMoses usizimvu uJehova uyayizamazamisa indawo. Sihlahla sivutha umlilo singathi. Haleluya. Izwi liyavela lithi Moses. Haleluya. So indawo lesi yakuba kuyo abantu khathesi sifuna ukudeclare amandla kamoya. Yeso bandla. Nxa kuyikuthi lawe ngoba inkonzo inkulu andi. Nxa kuyikuthi ngawe kulanto yokuhluphayo ngifuna ukuthi uyibone manje livuselela abantwana andi. Ngoba lento iyahamba lokuthi usulele intakade ikhuluma liqiniso nginanzelela ukuthi une-memory ekhulu. Konke bandla konke andi kumi kunjalo. Ngicabanga sesibhayiza sesivalele ngakwenza kakhulu. Haleluya. So ngizafuna chaye nje amakhorasi amabili. La akula muntu oyasala engabonanga. Yes. Nxa ufuna ungathi awubone lutho wenze so isandla utamboni. Yeah. Haleluya.
Bwana wako. Bemfuna. Bwana Haleluya. Bemfuna ukuthi makungabe kuvuma bandla. Wonke umuntu abe alive. Ngicela nje webe bengakachayi ingoma labasayishaya. Haleluya. Ngizafuna manje akushaya intoyi. Ngicela kuqale ngamayouth. Haleluya. Ana wewe ndodana. Umoya ukhona kule ndawo. Abaya kukhuleka inkosi yakuvula inkazimulo. Widike amandla amasha. Widike isikhathi samandla. Lokubonakala kaJehova cela lift up isandla sakho sithandaza. Siyakuthandaza nje sonke.
Olapha kulo muntu okuthiwa nguNkosi. Kodwa lo muntu ngimzala. Ayikho inyamuzo yini. Usule mama. Kulo muntu okuthiwa ngubani bani? Umuntu ngimzala. Mama. Sayilungisa liyalo. Mathatha ifuna kwambeze mafika. Ufuna kwambeze ukubana. Makhelwane wakho. Umntu loyisinze kulomhlelo. Ha? Thanda loyisinze kulomhlelo. Bambisani.
isikhathi sethu siya ngokugijima kakhulu anje ngizafuna ukuthi sizayenza umlindelo ngomhla ka-6 anibani mhla ka-6 September anti siku-October bengithi sisesiku-October so kulandela manje mhla-6 sizayenza umlindelo ngiyananzelela ukuthi owanamhlanje umlindelo ube lezinto eziningi njebe zibalulekile zonke kezwakala manje amanzi ebesiwenzile ngenxa yesikhathi ngoba akumelanga simcime umoya. It's written in the Bible, lingamcime umoya. Kezwakala bantu. Noma kungabe sekuthele kuthiwe angacinywa umoya ndi. So singabuya sifake inkonzo yokuthi abantu sipanike amanzi namhlanje. Sizabe sesidlela ithuba ngoba kudliwa ithuba amakwaya badliwa ithuba ngenyama kasigoguse amabhokisi kudliwa ithuba abantu ngabangisana ikhekhe alibani so izinto zaba ziningi lesifundiso sidinge kanti ngicela laba abantu abalamabhizinesi ngakuvuma bazizuzela amanzi andi ngizwile kudikewa ngezwi lesiprofeti abanye kuthiwa kungafiki umhlaka bani banani bani ngiyafuna ukuthi abazabe sebekwenzile sisiyafika kulolololo ake nithi mhla ka-6 badala mama ufuna imoya mbijana haleluya siphoro kancane haleluya bakithi mhla ka-6 ngakuvuma sizaqala ngokunika amanzi njengoba abaprofeti beteyile ukuthi kwenzeke izinto alibani laba bantu abanamabhizinesi laba bantu abakhalela imithando laba bantu ngoba uma besikhangela ngomoya nje ngibala abantu baba ngu-4 including umama laphana eqhiyele laphana kodwa angisayikungena kulezi zinto
abantu aba-ready to go abazahamba vele kungekudalanga nje babalile impela baba ngipho abantu esiyabe singelabo singaba labo umhla ka-6 kuphela u-October sebe singelabo manje sebekhuluma lamakhiwo ngibabalile baba bangakani so but angisei kungena kulezo zinto why ngingeke ngingene ngoba mina ngimuntu lwano right ngiyabheka ukuthi inkonzo leyi njengoba sifanele angivela ngifuna ukuthi ngisho ninathe konke lesobho cheba amaqatha ukuthi ninathe konke lesobho ba usidla labanye ubona usuphakamisa umganu usunathi isobho usidla labanye akuvuma nje so ngenxa yalokho umhla ka-6 ibandla sizalenzela amanzi andi lilamthetho wamncane amen antibandla sizalenzela amanzi aqondana nalezo zinto njengokumemeza kwethu haleluya futhi laphana ngibonile emakwayeni laphana ngibonile abantu besenza kahle abantu abanye benze kahle angifuni ukukhipha abaprofethi emoyeni into yamakwaya sizayikhuluma haleluya abantu bonke bekhangile abanye sebelele ba haleluya ngiyayisisa kahle ngoba abantu uma benze kahle bayanconywa bezwakala bathandikazi akunakwenzeka ukuthi singabancoma abantu benze kahle ngoba umsebenzi wabo siwubonile muhle bezwakala bantu so konke lokhuyana sizama ukureserve isikhathi ngicela ukuthi nxa kukhona abantu ababoneyo i-4:15 manje khangelani sokuyatshaya u-6 so ukuze ngabi liqhatha evalum sobandi ngicela ukuthi abanye sibasikele labo kancane hlala nje uthule uthi du haleluya uhlale nje uthule uthi bani ulalele abaprofethi bekhuluma andibani ngemva kwabo sizathatha futhi inkomo kulokho abazabe besitshiyele khona siqhube kancane ngoba kunjalo bani haleluya yokuqala nje ababheka imbono ngoba angeke sithi phela ngoba inkonzo enkulu sitshe sime mchokotsho kuyazila nxa usidla labantu unganathi isobho satsheba ndawonye